15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Kajingting jings air kalakta ya ka East Giant Hills District haka step jong ka arpo artarek jemang arja arpun Briew naga jingdon ka public hearing naga penta ka Shri Cement Limited ban klong motion halom serman ilaka nong kli ya ka ba kham hadien la pen sange no namar ka jingdon ka huri hura haka jaka ba pen long ya ka hearing Nalor ka jing Thang Trok. Ya ketika public hearing om syamlala ban penya chu sekman namar ki ba kersa mat ki ba persa kim ailat ban sedang ya ka kham tam da ki ba persa. Kini ke public hearing kabla khot penlong da ka Meghalaya State Pollution Control Board ka dei sipenta ya ka Shri Cement Limited bakan yo ya ka clearance ban klong motion na ka jaga ka badon ars pa khat nyo ekar halom serman dai stong kabla kring ya ka jing persha bat ka jing kersan na ki nong song snong bat ki seng bhalang ha ka jing thang ya ka Trok ka badon yo registration number ML not South B ar khandai iwe not shwaban sedang ya ka public hearing ki pulet kidang penlong ya ka jing token. Hagajing pen krepat ban penyat ya kajing yalang kibak kersan bat persa kilayan nia bat poi syakajing ya Kawang mau bat pen pat Shuki kabla lam syaka bat pen sange ya ka public hearing. Shu layo ruban ringdor ya ka kali Shimet kabadon your registration number ML Kyrwoh san pra iwe not kabla syak penjot haki riu sim kabu. Kajing ya lenti ban poi syakani ka jaka ha ka porman step kala long ha padang kajing tieng jing Shimet Nalor kajing Thang ka Trok bala bu pen ap ha ka lenti ban poi shalom serman ladan ru kajing pen ap mau silenter lenti. Kalami kajing kena bagi bakersan ya ke Shri Cement Limited ki penting ya ki bawan sa public hearing da ka basiat jeri ha ka bala don ki ba Mynsaw. Tim ga puesta de puede puesta. Yo ni, ada mo kang stay on ni. Lepas bak ni le na strani sa. Nga dawai hok yung nga kam nong song rim dawai ni ka hok ti yung ini kadang mo di dawai hok yung itabo inu daloi nu bar di sidi kang hatu kisuken te ilam ye ong di pun kertin pun an yi jing kenyi pai ba tablik ring ni tablik ring ti kenyo pai ba teman-teman tablik ring am ni ban se de habis tori dabo de kang hatu kisuken Tampari ladaman cuma ada i hok yung itu sepan. Yang keran dia ni. Siapa betul tikar untuk kedok igam. Ini kaman. Kan. Ini wa jingka tembong ngata to. Ong i ndahai suk tempat sing am yo tadang asun sundan. Am yo iklam yo om. Dei dak. Duding. Hai ban thao. Hai ni ha. Thao ini polis ni. Hai tham polis ni. Chua boy sini. Siapa ni? Ani ha. Pakut idomo. Dibikan orang lalu ti nang. Ulai percaya ini publik ini. Dekat ni yang mitri cina berita talang ini. TNI dan apa lagi. Dem digang ti wa sokmo. Aduk ni tanah kiri tamsen kacak ide tanggari cwagi dan man yigu penbat den habut man poye lion esiman panca iong watang nong. Ini jing tanggari le datang cwagi. Dah cita nyuti dia yang bagi jembun yang pajak, dem ten hi dah daya rak ya kita gari utan kerja haru, dem ten debun kita gang aku dah kemat pahurmu gitu nong, teman akan teyok mayo light pun nyuti le dah cak publik gini JCB bayu mo, teman apa ini cuang ini gate menukong ni tai, sudah paharai kulit dah tai gate menukong, dem ten lebih bengi gang dah tadi unyum mani, mugi penyap bisa, dekat daya bun wani dem ten kerja yu, teriok yu musik. Hagi kendiat sengi shwa ka jing penlong ya kani ka public hearing kiladon bon ki jing dawa ban pen sange da ki jing ya ki ha Shillong kum jo ru ha clear yat Henry shi sengi shwa kani ka public hearing ladon ki ba kershan ya ka Shri Cement Limited ki bala yat pat ba syakmat ka office deputy commissioner ka East Giant Hills District ha clear yat ha ka bala yitingko bat ki ba persha ha kani ka jing yitingko lami ka huri hura ha ka ba ki bor pulet ki la bom lati ya ki ba thau jing kulmar Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita.
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.